شەف باش مەرحەبا ژۆرە کەسێک ku li vîdeoyê min guhdarî dike selamê xwe ji wan re dişînim, îhtirama xwe, hurmeta xwe ji wan re diyar dikim. Gotinê bav û bapîra, gotinê pêşiyan, gotinê bav û kalan bi îbretin her hevik pelê mushefan in. Dixwazim li ser yekê hîkayekê bêjim. Me berê jî gotibû heta hezar hev hîkaye li ser gotinê bav û bapîra em karin bêjin li ba me nivîsandîne. Mala wan ava be Kurda xizmet kirine, xuda ji wan razî be. Zamanê berê xanî teng bûn, odayeka tenê bû, bû ku zava xesî û xezûr tev de odekê de radizan, perde davêtin orta malê ya nivînê xwe didan orta malê û sessiz bêdeng ji xwe re radiketin, ew çax elektrik jî tune bû. Aqubet hebû, xweşî hebû, meznayî biçûkî hebû, li hev guhdarî dikirin. Şevê çilew kanûna kesê ku zanbû çîroka ya hîkaye bêje, êvarê li malekê disekinin alem hemû lê dijiviyan, jin û zarok, qîz û bûk, mêr û jin, kal û extiyar tev de, deng ji kesî nedihat ji wî pêştir, her kesî ji xwe re lê guhdarî dikir. Ana kurê min odakê de ye, qîza mirû odak didaye, bûk odak didaye, torin li cihekî dinin, mirû jî li cihekî dine, herkes destê wî de telefonek heye ketiye nava dunyayê, ji rojhilat bigire heta roava, tişta tu bixwaze îlim, sinat her tişt xel dikeve telefona xwe, ji xwe re lê seyr û temaşe dikin. Êdî ew xweşiya berê çîrok çûn qediya, meznayê biçûkî jî qediya, kes li hev jî guhdarî nake. Lê zamanek wê bê wê bermeqlûb çêbibe, tişta ku bikemile wê zaîl jî bibe, rojek heye ku her tişt li ê xwî dû, li ê pey xwe ku me bihorandiye lê bigerin. Çawa ferş û xaliyê desta, tiştê entîke ê desta xel ana lê digerin, jê re dibêjin tarîhî eser, asarê qedîm. Çawa lê digerin perê wan pire, rojek heye ku ew ê li me jî bigerin. Em ê kal bin herin bimirin, feqet her kesê li çoka xwe xwezî me têr guhdarî bikira, me têr gotinê bav û bapîra bizanbiya, me têr li mezinê xwe guhdarî bikira, me li rûspiyê xwe guhdarî bikira, me bi xebera dayîk û bavê xwe bikira, me bi xebera birayê xwe mezin bikira, ji xêra Xwedê re em guhdarê emrê hebûne. Vêca berê bûka neyêribûn ji xesiyê xwe re bi gotina serê sola we xware. Xesî darê wan destê wan dabû, weya xut zimanê wê bilind bû, weya xut quweta wê hebû û bûk jî bi şerm û fedyû û bi edeb bûn. Ji dê û bavê xwe şermê dikirin, ji xelkê xwe, ji miletê xwe şermê dikirin, kes ber xesiya xwe ranedibû û dengê xwe ji xesiya xwe re jî nedikirin. Xesiyê tuma jî hebûn, ê camêr û merd jî hebûn. Xesiyê tumehkar, melûme ji xwe navê wî pê wayê tumehkar e, ê merd jî merd bû. Ev ê tumehkar ji bûka tişta vedşartin. Xwarin vedşartin, perê xwe vedşartin, nanê bîle nanê tenûrê vedşartin ji bûka ku ji bo zêde nexwin û wê çaxê tinebûn jî hebû. Li ser vê hîkayekî heye. Lê ê ana bûk ji xesiyê xwe dikişînin, yani ê berê xesiya ji destê bûka dikişandin, ana jî xes û ji bûka dikişînin. Bermeqlûb çêbûye. Kesê li min guhdarî dike ji bûka ji xesiya, rêca min ji we ye edaleta Xwedê bernede. Gelî xesûa, bûk keçê wan in, ji qîzê xwe bêtir lê guhdar bibin, ji qîzê xwe bêtir ji wan hes kin, kêfa xwe li we re bînin ew namûsa wan in hindî. Keçê we çûn bû namûsa hinekî din, bûk bû namûsa we.
نزانی بوکا هبون گوه خو ندنه جوان حس کن شیرت الوان بکن حتی که چید بن اوه خسوه گلی بوکا رجا و هیویا مجوه خسو دایکی ونه خسوه خو حس کن چا وجدیا خو حس کریه روح اونه پوشمان بن تشتاش خسوه خو بپرسن چیکنا خوانا بپرسن تفگرا مالی بپرسن درو جینارا بپرسن عرف و عادتی خو بپرسن که ام چپ کن وی باش و ام چاب کن خزوره میجم رازی به ام چاب کن زلام میجم رازی به خسو مینا دایی که کلک و برا رونه و بنقری نجوارا ایجا سر بیم حکایه که بیجن بلی که خاصیت عدل بوکات کرن دبی گوتنک پیشیه گوتنا باب و باپیره دبیجه ریچا کریه فعلا پریه لسر بیا حکایه که هی خسوک هبو ناوی بوکاوی جی پری بو خسوی نان جبر پری بد شرط پری تیر نانت خوار روژه که نان خوهانین خسوی هر نوا مالا آجیل شغل که وی عجله هه مجبوری گره هره رابو نان خواه کرد تورک و دیوار دا دالقان اف دیواری کل پشمنه وقت بجا لجورة دیوار دالقان گوشبوی که بوک نخو دوی ویجی گریده فقط زانه که هروی وکه بخو جاد دوی قیدی گریده چاب که خسوی رابو آروان هانی لبر دیوار لعرده آروان خواه رشان آروان آره نان سپیه رشان وقتا کی پیله که شونا نگیوان دوسا نگیوان خویاد که شوپان خویاد که اوی بزانده که شوپا پریه ویل پریه خبیجه تا چما نان خواهدیه آروان لی رشان دو چو خسو گلک ام نابن حاشا شیطان بو گلک بعاقل بو فقط بوکه فن بوکهش ای خسوی زیده تر بو بوکات لین هری دلیوید چنال دیوار نهری ای وقت نان دالقان دیه لعرده نهری آروان رشان دیه پیله بکه ویشونا پی خویاب که آروان جی دمه دری آروان کو خسنه که اوجی که کلید کریه چوا کریه نکاره هره کو پیله که جار دا آروان بینه دوسا پی خو برشینه دزانه دوقات با قیلی کو خسوی رشان دیوسا چناب بوک جی با عقل بو بوکه رابو چو دربا کری خوهانی لکری سوار بو هات شونا دوسا کو آروان رشان دیه لور سکنی ترکیه خو جور دا آنی لسر پشتا کری رونش تیر نان خو خوار جار دی ترکیه خو دالقان هی دیکا کری خو آجو درخسته دربا فقط شونا دوسا نگه کری تنه لعرده مای شوپا نگیوی مای باشقه شوپ تنه بوکه زکی خو تیر کر خود هی خمتنه که خود چاچید که قدرک ما خسو هات بالاغ دای که پپوک ربن لوی سوسرت بن هره کر هاتیه برو کره نان خواریه دوی تورگ نهری تورگری دایه نان جماد نانک تنه پکی کری چاوت وی توری وکه نان خوب خود جارد گری بده هی گواله ریچا کریه فقط فعل پریه خاطره و شب باش و من خیر و خوشیه